Intumwa z'ihuriro AFCM 23 zasubiye Doha muri Qatar mu mishyikirano izihuza n'iz'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunyamabanga uhoraho wa M23 Benjamin Bonimpa yatangaje ko we n'abagenzi be bageze Doha mu gitondo cyo ku itariki ya 8 Nyakanga 2025. Ibiganiro bya Doha byatangiye muri Werurwe 2025 byakomeje kugeza mu ntangiriro za Kamena. Ubwo ubuyobozi bukuru bwa AFCM 23 bwasabaga intumwa zabwo gusubira igoma nyuma yaho impande zombi zinaniwe kumvikana. Kimwe mu byadindije ibi biganiro no kuba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaranze gufungura abantu 700 barimo abanyamuryango ba AFCM 23 n'abandi bakekwaho gukorana n'irihuriro, nyamara ryo ngo ryarakuye ku bushake barwanye mu mujyi wa Walikale n'utundi duce bihana imbibi. Ibiganiro kandi bigiye gusubukurwa nyuma yaho u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigiranye amasezerano y'amahoro ku itariki ya 27 Kamena bibifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikemeranya gushyigikira ibyo biganiro. Ibi bihugu byagaragaje ko ibiganiro bya Doha bikwiriye gushyirwamo imbaraga kuko ari byo bikemura ibibazo byateye amakimbirane amaze imyaka 30 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bihereye mu mizi yabyo. Kuri ibi biganiro byasubukuwe Doha muri Qatar, navuganye ku murongo wa telefone na Manirakiza Theogene n'umunyamakuru w'Ukwezi TV ukurikirana cyane bibera muri Kongo. Ntangira mubaza niba hari icyo umuntu yakwitega ku musaruro uzava muri ibi biganiro bigiye kuba kuri ishuro. Murabona hari ikizere bitanga ibi biganiro? Nta kizere kuko ugiye kureba ukuriye itsinda rya M23 bwana Bonimpa Benjamin aravuga ati tugiye mu biganiro ariko bikwiye kuba ari ibiganiro bitari mu rwirurutso n'uburyarya. Ubwabyo bigaragaza yuko nta kizere afite kwemera gusubira mu biganiro. M23 nta mahitamo ifite kuko iramutse byanze yagaragara mu ruhando mpuzamahanga nk'abantu bari kwanga imishyikirano, nk'abantu bari kwanga inzira y'amahoro bagahitamo intambara. Ni ukuvuga ngo ni ukubikora kugira ngo mu buryo bwa diplomasi bigaragare yuko ibisabwa bari kubikora, ariko mu by'ukuri icyizere cy'uko ibiganiro bizakemura ikibazo cyari kure. Mu masezerano yasinyweho na Amerika hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo n'ingingo zo kuvuga ko M23 nyinshi nizo zireba M23 zirimo nuko icyifuzo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyuko M23 yava mu duce yafashe. Mubona izagera ikava kwizima ikatuvamo? Biragoye kubera ko ahantu umuntu yafasha Rwanda biragoye yuko yaharekura nta kintu abonye mu byo yarwaniraga. Ntekereza rero yuko bizagorana mu gihe cyose ubutegetsi bw'Kinshasa bugitsimbarara, kuko ubundi umuntu ari gutsinda ku rugamba niwe ufite ijambo rya nyuma, niwe mu gihe cy'ibiganiro niwe ufite ijambo riremereye kuruta uri gutsindwa. Rero mu gihe leta yakomeza kwigaragaza nk'abantu bavuga ngo urempoza nyamara n'ufite Goma, urempoza n'ufite Bukavu, kandi uri perezida w'igice cy'igihugu kubera ko hashize amezi arenga 5 icyo gice cy'igihugu utagifite nako ari kuba muri 6. So rero ntekereza yuko nta jambo bafite baheraho bavuga bati M23 ibyo tuyibwira igomba kubyumva no kubyemera kubera ko ntacyo bafite bajyana ku meza y'ibiganiro bavuga ngo niba batabikoze turakora iki. M23 isubiye muri ibi biganiro nyamara yari yabyikuyemo, tuvuge ko yahinduye intekerezo. Erega ntago ari ukubyikuramo bwa mbere kuko iyo urebye byavuzwe na Benjamin Bonimpa aravuga ati hari Doha ya mbere, Doha ya kabiri, Doha ya gatatu, Doha ya kane, iyi ni Doha ya gatanu. Yakunze gukoresha Doha 1, Doha 2, Doha 3, Doha 4, hanyuma Doha 5 nigiye kujyamo. Mu kiganiro n'amakuru cyabereye Goma ntabwo n'ubundi bagaragaje ko batazajyayo, bagaragaza ko ahubwo ibyo basaba n'ubundi bitubahirizwa nta kizere bagifite mu biganiro, ariko bajyayo byo kugira ngo bubahirize uwo muhango kugira ngo leta y'Kinshasa itazagaragaza yuko M23 ariyo iri kunanirana. Noneho bya bihugu Qatar na Amerika bikaba byavuga biti M23 n'ubundi ntabwo ari abantu bashyize imbere amahoro, ariko mu by'ukuri bajyayo bagira ngo bubahirize formalite babizi neza yuko bitazoroha. M23 igiye kuganira na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe hari hashize igihe gito n'ubundi Rwanda na Kongo bagiranye amasezerano y'amahoro. Hari icyo bishobora gufasha kuri ibi biganiro mu gihe aya masezerano yabaye? Aya masezerano nta kintu anavuze ayo Rwanda na Kongo mu gihe cyose M23 na leta ya Kongo yaba adasinywe
ngo kandi yubahirizwe, kuko ntabwo uzambwira yuko leta y'u Rwanda ishobora gukuraho ubwirinzi leta ya Kongo ikiri mu ntambara kandi iyo ntambara irwanisha FDLR. Ntabwo leta ya Kongo nayo ishobora kwemera kurekura FDLR ikiri mu ntambara izi ko FDLR arizo mbaraga ifite mu gisirikare cyayo. None ubayijya nk'inama ubu M23 na Kongo bakabaye baganira kuki cyaza n'amahoro. Urumva M23 ifite iganira iravuga iti twafashe Goma na Bukavu kandi hari amahoro, abaturage baratekanye. Mu yandi magambo leta y'Kinshasa iramutse inabaretse baho bari ntacyo bibabwiye ntacyo bibatwaye. Ariko noneho leta ya Kongo nk'umuperezida ufite igihugu gifite intara 26 intara ebyiri akaba atazifite uyu munsi, ayoboye igice cy'igihugu akwiye kuba yumva ibyo M23 isaba hanyuma bakajya mu biganiro kugira ngo nabo baturage nabo bisange mu gihugu. Kabila aheruka kwiyunga kuri 23 igoma biteza n'umwuka mubi muri politike, habaho nibyo kumufatira ibihano ndetse no kumwambura ubudangarwa kugira ngo akurikiranwe, ariko ababikurikiranira hafi bavuga ko ari ku ruhande rwa M23. Dutekereze ko hari ibitekerezo bishya byageza ku mahoro Kabila ashobora kuba yarahaye M23 ku buryo babijyana ku meza y'ibiganiro bigatanga umusaruro. Ntacyo afite ibitekerezo badafite, ikintu afite ni ijambo muri diplomasi, kuko yavugishije umunyamabanga mukuru wa Loni amuvugisha nk'umuntu azi, yavugishije Perezida Trump amuvugisha nk'umuntu azi. Uburyo bwose bwo kugera ku muperezida cyangwa undi muntu ukomeye muri diplomasi yakwitabaza kugira ngo ibyo M23 irwanira byumvikane, Kabila yabigeraho kurenza Colonel Nanga cyangwa Bertrand Bisimwa, kuko umuntu wabaye mukuru w'igihugu wa Ruteni imbere ntabwo yayisibye, wari umuzi barahuriye mu nama ntabwo yamwibagiwe. Uyu munsi kugenda avuga ngo mu gihugu cyanyera ibibazo ibi nibi yaba afite ijambo ku ruhando mpuzamahanga ritagirirwa n'uri muntu wese muri M23. Nicyo kintu ubona ko na M23 yemeye ko yagirana imikoranire na Kabila, ariko n'uwibaza ngo ese Kabila yaba ari gukorana na M23 none se yakora inama Bukavu, yakora inama Igoma, acungiye umutekano nandi, ari mu bice bigenzurwa nandi, ibyo akora byose M23 yabizi kandi ibona yuko biri muri avantage zayo. Mu ntambara M23 yahanganyemo na FARDC yukurikije imibare n'ibivugwa n'ibyo abantu biboneye babona ko iki gisirikare cyatakaje intwaro nyinshi, ndetse kugeza ubu M23 iragenzura ubutaka bunini cyane. Nabonye ari hafi ibirometero niba ari 34 birometero kare, ni igice kinini. None Kongo yakora iki kugira ngo yumvikane na M23 ko yigaragaza ko itazarekura aho yafashe? Ubuze yuko Kongo yatakaje intwaro, ariko ibyo ntabwo biba bihagije, ahubwo yarazitakaje zijya mu maboko y'uwo barwana, kuko kuzitakaza ni kimwe, aho zagiye ni ikindi. Ni ukuvuga ngo M23 yafashe umujyi wa Goma, imbaraga yari ifite zari nkeya cyane ugereranyije n'izo ifite uyu munsi. Wabonye ubu ngubu iyo bari mu bice bagenzura Goma na Bukavu bagenda mu modoka za FARDC, abasirikare bagenda mu majipe meza ya gisirikare bambuye FARDC. Ibyo ngibyo ni ibintu bita bikwereka ngo noneho ngo kuko mu bikoresho bya gisirikare n'imodoka ni ikintu cy'ingenzi cyane mu buryo bwo kwideplaza. Mbere bakoreshaga nyine y'amaguru, ubu bafite ibikoresho bifasha mu kwideplaza no kudeplaza intwaro no kudeplaza abasirikare babo n'ibindi bikoresho nkenerwa bya buri munsi. Rero leta ya Kongo ikwiye kwemera ko komeza ibiganiro ugira icyo ujyana n'icyo wemera kurekura. M23 ari byemera kurekura, ariko leta ya Kongo ishaka kugira ibyo isaba nta byemera kurekura. None ukavuga ko Kongo yarekura iki? Erega icyo igomba kurekura mbere na mbere mu byo urushaka kureba ibyo M23 basaba, irababwira iti Perezida Tshisekedi warahiye yuko utazigera uganira na M23. Ibi biganiro biracyarimo uburyarya, mu gihe utarerura ngo uvuge utangaze mu buryo buri official uvuga uti ndemera kuganira n'umutwe wa 23. Ariko none abyangira iki nawe? Abyangira ko abaturage ndetse n'abandi bayobozi muri Kongo bahita bamubona nk'umuntu udahagarara ku ijambo, kuko yarahiye kenshi ko batazigera baganira. Hanyuma ikindi uribuka ko yarahiye avuga ngo antake president, nuvuga ngo igihe cyose ndaba nyiri president, bivuga ngo hari abahita bavuga bati ubwo wemereye kuganira ubwo ukiri president nawe wibugiye ko utazigera wemera kuganira ukiri president. So icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri, mu byo bamusaba harimo kuba byakuraho ibihano byakatiwe bamwe mu bayobozi bo muri M23. Ibyo atabikoze nawe yaba yigiza nkana. Ntago Colonel Nanga, ntago Bertrand Bisimwa, ntago General Makenga bashobora kwemera kujya kuganira n'abantu bazi ko nibaramuka bahagaritse intambara
bahita bafatwa bagakatirwa urwo gupfa nako bakicwa kubera ko byo bamaze gukatirwa. So hari ibyo rero basaba leta ya Kongo bakwiye kureba, ntabwo ibyo uwo muganira gusaba ubikora byose, ariko iby'ingenzi bakwiye kubireba kuvuga bati ibi ngibi reka turebe uko twabigenza kugira ngo bibe byatuma M23 nayo ishobora koroshya umugaga. Urabona bura basaga M23 kuri Kongo bugaragaza nk'ubukomeye ndetse nk'ubudashoboka. Reka burakomeye, ugusaba kumeza ibiganiro agusaba ibikomeye nawe ukamusaba ibikomeye, mukagira ibyo wemera gutanga n'ibyo utemera gutanga, kandi impamvu bimwe utabitanga nuko wenda ubona bigoye ko hari ufata urugero M23 hari ibintu adashobora kwemera gutanga, ntabwo ushobora kwemera nko kurekura urugero ibice yafashe wumva ko itabirekura, ariko ishobora kugira ibyo yizezwa ikabirekura. Ibyo yakizezwa nubwo byaba bikomeye byatuma yemera kurekura ibyo bice. Hanyuma iyo wemera kurekura ibikomeye nuko hari ibindi bikomeye uba wahawe, uwo muri kuganira nawe yemeye kugira ibindi bikomeye arekura. None icyo nibaza Theo, Amerika yagiranye amasezerano na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, kandi na amasezerano twese tubona ko agamije inyungu cyane cyane ku bihugu byombi, yaba Kongo by'umwihariko na Amerika, kuko ishaka gukora buriya bucuruzi bw'amabuye y'agaciro cyangwa se bw'ibiro. Erega hano abantu banabyumve neza Didas, uwunguka na Amerika kubera ko ari kunguka ntacyo yashoye, sibyo? U Rwanda na kuvuga ngo amabuye y'agaciro yatunganyirizwa mu Rwanda no opportunities yego, sibyo? Ariko ni deal n'ubusanzwe u Rwanda rwagirana n'igihugu, byo n'ibintu bisanzwe. Hano amasezerano mu buryo bw'ubukungu mu by'ukuri ufite inyungu ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ni abantu bashaka gusarura ariko mu by'ukuri nta gifatika babibye. None urabona Amerika izemera gukorera iyo business yayo ahantu hadatekanye, cyangwa hari ibyo tutazi ishobora nayo kuzashyiraho nk'itegeko kuri Amerika ni igihugu gikomeye, ariko washize imyaka kitagira ijambo cyonyine. Ntabwo uyu munsi kongera mu tuvuze ngo ibi ntago tubyeme cyangwa Uganda ntago tubyeme cyangwa M23 ntago tuvuye ahangaha. Ntabwo Amerika icyemezo cyo kujya wenda kujyana ingabo muri Kongo ari icyemezo bakifatira ubwabo, ni icyemezo kirimo guca mu kanama k'umutekano ka Loni, kandi akanama k'umutekano ka Loni kugira ngo icyemezo gishyirwe mu bikorwa nuko haba habayeho icyo bita veto. Ntabwo mu bagize akanama k'umutekano ka Loni barimo nk'Uburusiya, barimo nk'Ubushinwa, umwe arahagije kugira ngo abyange bite biburizwamo. None ukavuga ko Amerika rero itagira icyo gitutu, ntacyo yaba. Urumva ni igihugu gikomeye, ariko mu by'ukuri ntabwo ari igihugu kigira ijambo cyonyine. Kigira ijambo, Uburusiya bukaza bukagira irindi, Ubushinwa bukazana irindi. Ntabwo uyu munsi Amerika ishobora gukora ibyo yishakiye, kubera ko hari ibindi bihugu bishobora kuvuga ngo urajya muri kiriya gihugu cy'abandi biraba intambara, ubwo nahita yuko yabibaye yize. Ubu abaheruka Goma namwe muherukayo, mwabonye ko M23 yafatiye umujyi wa Goma, icyizere gisa nkaho cyagarutse mu baturage. Ubu abaturage mwabonye bafite intekerezo zo kuvuga ngo M23 Goma dusubire mu butegetsi bwa Tshisekedi. Abaturage buriya ku isi yose bava bakagera bakunze guhisha ibibarimo. Uzi umunyarwanda wise umwana we ngo nkundu wimye, abaturage ni kuri baba bameze. Iyo umutegetsi ahari baramuririmba, iyo haje undi baravuga ngo uriya yari gica ni wowe. Buriya abaturage ukendeye ku icyo ngicyo biragoye cyane yuko abaturage bari mu mujyi wa Goma babwire M23 ko batayikunda, kandi ariyo ibacungiye umutekano, ariko ubuyobozi basaba serivisi bagomba kwerekana yuko banga leta y'Kinshasa. Ariko leta y'Kinshasa yindukanye M23 ntibyagutangaza bari kuvuga bati M23 ari turembeje. Abaturage nuko baba bameze kumenya icyo batekereza biragoye. None Theo, tugana ku musozo aya masezerano ya M23 cyangwa se ibiganiro bya M23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigiye kubera i Doha, umuntu yakwitega iki niba aracyari kare cyane ko hari icyakorwa, kubera ko ibiri ku kibuga cy'imirwano bigaragaza ko mu by'ukuri uruhande rwiteguye intambara kurenza ibiganiro. Nejo bundi M23 yavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko ngo iri kwisuganya kugira ngo yisubize biriya bice. Ariko basoje bavuga ngo ikidida baravuze bati niba ari intambara mushaka muzayibona. Bivuga ko buri ruhande ruriteguye rero. Byaba bivuze ko rero amahoro abantu biteguye vuba atarayavuba. Ntabwo ari vuba.
Theo turagushimiye cyane urakoze nawe Dida. twaganiraga na Theo ku kwezi akaba ari umunyamakuru wimazemo igihe ariko akaba akurikirana by'umwihariko ibibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyahise ndetse anareba ku bizaza mbere ku bigendanye n'aya masezerano hagati ya M23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se ku by'imirwano aho yerekeza. Enidezo mu TV24 turakanda subscribe na ukamenyetso kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona ibindi biganiro n'andi makuru utasanga ahandi. Bye.